ubwo ngerageje kuzayo ku manywa, dore ahantu ngaha urabona uyu ni umuhanda, dore ngaha dore uko hameze, urabona kariya akantu gasa nk'agataje ni aha ngaha imbere, reka turebe ko twakwinjiramo imbere. Twinjiyemo imbere dore uko hameze, ngira ngo kuhabona ni inzu nziza, ikoreye amasuku, imeze neza, iri mu buryo bwiza kandi bugezweho, murabona ko ari inzu nziza ifite na porotaye isa igasohoka ku muhanda neza. Reka tugende rero tugere ku muhanda pirinsipale, urebe ngo hameze hate. Hahagaze miliyoni 35 ariko zishobora kuba negosiyabule. Reka tugende tugereyo turebe, turakoresha igihe gitoya. Urakata aha ngaha, umuntu akata, urabona ko hano ari umuhanda pirinsipale, ni hepfo gatoya. Iyo uje uhita winjiramo hano hejuru, ndakeka ari ibintu bisobanutse. Iyi ni karitsiye yaho. Reka tumanuke, hano ntabwo ari kure y'umuhanda, ntabwo ari ahantu hafutamye umuntu ashobora kuvuga ko atagera. Aha rero ni Musave, aho ushobora gukoresha 500, sinzi nimba yageramo, ariko ni 500 ugera hano uvuye kuri kaburimbo. Hari bisi zihagera, ni ahantu heza cyane. Urabona nta gihe bidusabye kugira ngo tugere ku muhanda, tuvuyemo haraguru gatoya, kugira ngo muri kuhabona. Reka turekere aho, igiciro mwacyumvishe. Ni ahantu hameze neza, harakoze n'imbere hameze neza cyane. Murakoze kandi turabashimiye, mugire ibihe byiza.